Ner malaken yam ka nas dial content baro ni lim kwasme. Tekon ke breaking news need to be conkling ka no online TV channel. Kan kono ni ami jira me jidit gwasme go region wo deri channel deri support deri subscribe ko the notification bell deri twine. Ko mi teka mi bere gwasme da shwa mala shube keje. Bana right ketin kono lat karodian. Kenya ambana breaking news me bana jaling. Gwad mishana shaga patin rebel. Kwala kujino mike Red Bell group kie kangani. Bana jome bana jaling ko tuoga da dwapre wiki Juba. Ko very important. Nyaka ni ko kien. Wude me minen yana magwasa me. Ka jowan shalat ka jan gwarun wanga paiwa ta baro metika mene jan dang diok karun wang doran shal ke mugiri ka jonglei sha na cha ka patin Dr. Redkwang jan director general a queer minister of health a queer pola pine wajen jena ka capital Juba ko lewe boor ka jongle and when mo wa charge pet a natin kontin la jedwar la ne ten when mo jen charge pet ka gwaz dan cha petin gwan mi bej mission me cha tuɔɔk when mo mi cha ka pedo dara shalke mugiri and queer minister of health wachu wune ka dwany ma chwa turbile chwa ja dwany mach an turbile mo te doctorate terede di nen boka jenna meni dio jete ka dwar gwadmo na mtodo mo gwadza mo di nen na meni na me jen gwadda danen cha ke ka do shi dama cha pen ka turbil an turbil dana jel ke je wa men ken ka ko chi de shi ka pen ka ken ka ni kot ko ngai kone misha na peda drop la regla dide long a kut ken na ne turbile charge damage no take de cha ken cha de nagan wenmo chana jamin gujina na me si incident metot right kon karami mo mi la queer ko queer ka queer pola pine ka gwase paiwa shikon diala ngaje no boor shana petin ka kornin ten paiwa en pade dane sha perna shikon jigano shanero shakanak ka jibon te ko kire torbiel mone jen kan ka Juba ba ku ka lo boor ando mo cha jiak china chi gluten ka jen joga paiwa en walle ka shanga bangon ka paiwal shikon jigano sha senior elder leader queer pola point ka jongle cha turbile cha le pa da dop shakula survive ko cha de nak jen responsible ke dulwal ke clinic ke medical service re we ke jongle state position midit me ramdin mission me dong pa da dop de kon ngaje no security re we ke jongle cha bech ko queer pat ka turbila da dob nyot jeno siang mo chala siang mo bej shan men gui ka gwada mene ka ngani kan te ti shala ka non gan mene ke ne de la mai la ka dweja ne de ngandong de na tich no ka ngani dio je de kon ka ngajo course ko tan to ngwan che kon ke encounter long ka jen jongle te kane de shalga ti Red Bell group ticketin te morlene ticketin so one of these group
ke bond chiti dong dara la ken bon you know da ken iten kon dong pat kana da do no anyok de ti da one na ngum ku ken rami mom la ko duel wal ku ken target ke jemo ko la na da ti you know ko duel wal ngum ko target ke jemo ko dio je ngai ken men mu binde ko ken mi terbil mi jen la ngai ken o terbil mu go gwata me den bik na yat den ba ngai no ram ja wena you know so message mi chen me message mi tere ku ken lesen en wo bukarami mom la ran duel wal bi ken padda do murai kon temete ram shelat kaniten content cha turbil mo cha japet gwad mete Dr. Red Kwang, Director General of the Ministry of Health rewike jong leiteten so mi chen me kana kon ngach bani ngaje no me this is not the first time so Sudan chi kon no tega violent mi le road tin along you know gwad mi nak netin kontila officially nak community leader nak head worker aran kwaje target kata dan ngai koneja chan char ka kwide minute kon tika match re wicha ka jongle mila ken ni tin kon la kwar la ken ka pen ni ka shangdar you know kana kon kulela ordinary citizen ni kon jel ka dop chan na muro chet ken ni tin kon la jinya gata nere ti de kul survive din tam nugi kono dio je beje right ko an ne ti kwa pe no kwarti dit no ka beto ka ta dan gi kono je so geje no beje chana je ngi je no nena Dr. Red Kwang take a family take a shake take a ga take a chemane so ne me beje long ni liang na ke je boni too much okay ko beje so mi chikana me agenda na show the lot me de kon dial de kon lim one ka lera do dien gwaza me lera me be ke kwi Dr. Riek Machar no Dr. Riek Machar ngai kon no jare lok ban mu ku kon linga do badanen chalat report mi jidit ano cha neke cha ka nyogo loj ka blue hours cha ka loj duel yena ne Dr. Riek Machar loj ka duel yena ngom loj ka duel yena ka je Dr. Riek Machar nuga gwade da ne sha luk cha to ko je kon dialte kon lat ko rin chane kenen gwade da ne cha lugien cha tok te ke tungwan long tlat ko rodien no cha da kuma cha je cheka ken je kwara no pan cha ne ngaje no cha la changan badek dian la chang lok no bia ngaje no en lug dan lok si ngot te ngod yatin a politic a power kajen a future of peace bo mi cha wejek bo mal betel rieng no na gwade me ne dang diok Machar ka Dr. Machar la neka cha ka nang ka military detention center ka Blue House ajen gwada dan an la National Security Service prison mala na yan katen ngu menang katen ga jede koran ti why ne ri yanang gwaseme ti General Gabriel Doblam tetin the Deputy Chief of Defense Forces staten can co-chair of the Joint Defense Force can the reality chakanang rejamo cha First Lieutenant Mading Yakrik la Ramadala radio signal operator chanang rech gwada dan en luak yen namone cha Dominic Gadgokrik generator operator kama cha office cha nyoko lo cha lo ke Blue House kanang joko editing no General Gabriel Doblam First Lieutenant Mading Yakrik Dominic Gadgokrik ne tigen dial cha lo ke Blue House alla Port Council you know jenba awa charge Martin ba they joined Port Council, the suspended petroleum minister who has already spent more than 7 months in detention.
no wachi kana matin ngai kon blue house no ngum tuokten blue house alwa gien kuma bej wan mi mo chaji tije kanaten so beja math magui kona an blue house adwel mi jak mi yan kanaten tere wiki Juba la kenne dang doctor shanang reti kel ke potkang wa gwan ba ko gangten kangai kone gwada mone take a Thai security te ramade chupten netin content shunkel ka dakra machar kene kone chalo ka blue house ngai kon diala no court proceeding kia court look down doke chakap ka shanka well doc right duno ka shanka badak ka pai well 2025 a special court me china jiktin ka freedom mall chai dan tungwan cha ka larich she prosecution team she can new evidence for document chicken ka present michira no money kan for document to manyam data dung National Communication Authority taken Justice Minister report batetin National Security Service report about radio signal taken melat keno radio me dung Dr. Machar ke report me shatan wun mishal ga General Santino Dengwal ere code na baba she can Samsung mobile phone can MacBook laptop ti chala do ke ning Dr. Machar chicken ka nyona bane Machar different force Machar different law you control no can she can object she can look manana chala de kuma kir me yadit no she can reject can identity ke illegal chaka la de tele court michala alerten kuma kir me yadit kana me awa by it is violating the constitution ashikala de bonu ne ta yedane kwa SSPD update re we kan nasir me loje ka Juba je Ramadan letke ka paidok Dr. Machar kan self ke me yadit akene me chore lat evacuation dan ke 2025 kan nasir akene shi treason ajene me cha coordinated je humanitarian ke self ke me yadit ke council minister ke United Nation ke Dr. Machar chinete kon la defense minister no defense lawyer chikala rone me it is political trick again ko ba netin konti la kuma spilayo ba ka weekend again me chete kan what United Nations Security Council chicken statement chicken make ajen pai diok dane ci tok ka Queen Nasser meri ga dan ci tok Nasser do no kan Dr. Machar kan blame ki kan bel ki kan kuma spilayo kan bel anta kutile lawo nena ongu mi bel special court bel kan Dr. Machar ka jamo ka Dr. Machar kana kon bel amene kum UN ne din wanti continue chit kana mo ko go je no mandan lat ko gwasme wa e politic chi chong ka jo ran chalat lerme chalat ka ko Dr. Machar mi rami mo la thok mugur ke no jen de je yen dio je cha de yen tam ke cha je de tu jen tam lo ba je yen ka do dan lel je ka ja kan na me politic mi chalat ku mi kirmi yadit ka gor jen o de je kapchong ya jomo cha jalat chikir ama yadit ka ta dan chelat ke je chala do jen je ber che jalat ko jen kana procedure ko de lat ka kwimal ka kana kalat
ajen menen yana tama jo ke kir mi yadi den ojin dakma chalonya no jen ta dana latke aduno shikir mi yadi chejeling kak tindial kon latke at ke jenu ring ma cha tele le riɛk kedin dial lat ko din ram dana yermal e kir so jen mo le ro mon tam bu kon dial tega ngai ketin kon lat ko din no ring ma char awa e innocent ket dial lat ko din tin netin kon tin lat ke ti din lot wa ka ne kir ma yadit akenetin kon cha goro te kamal medeben ray wi ka so Sudan kana me wa ba jang ne so Sudan ko ba tererik ne long jo wadana charat gwasme you know na me ameten ko bi kon dial te ka ngach katin kon te lat ko rodian ano ngum kwain ka gade right now ki jaka ka ko bi kan investigation bi kan carried out you know kajano man la ro do gwada mene wa tele tuong meden awa a systematic way mo kwa target na gan ma char kaje ki riang ma char cha jo mo cha je la de no gor ga jeno ti dial de kerit ko de mal der te wanam malat ke lulat ko no mal aditin riga ka cha let ke tet ko ditine ka rik te lat ke ku mi kir ma yadit ko do mu ku je no na me der je no ko gwaden be jen ta danan len ngorin ga jen tama question o ngum nan ka ne dakama char ka tin ga jemo nyu the jen o te karik tin want lat ko rin to goro ba ling bane ka do ba dan de ga ling ga je kentin kon lat ko rodian ka kwi kuma dakama char wa god ken gwech maro jawrdian gwas me men bu kono ling e kwi kwang shorale kene polna do ba dana shaka point ke cha ga kwan ala kwar ke den bana je linga gwa ka jen lere me bi jidi bi palpin ken kono ni ami jira mi jirit gwas me kan online tv channel goro no jen bi channel bi support bi subscribe ka bi notification bell bi jetwan ban jo me ban je linkel gwam ngai konan wo wa kamu loka daklang ma cha shi sat pakir ma yadit kwara kep so Sudan tama chane ko ken chaka kwan mi shagwi jeno na me riɛk kata dana wo malwe ke jere wi ka so Sudan you know akane de kone akwan gwasme wa jege do budan chala da kir jen she kwang chora le che de kwan ala deputy minister of defense wude me jen wude dan woy ka governor mangai kon yala no tin Nuer ga nak Nuer civilian le wi ka nasir ko dong de tin ye ga tay dana shilia je to je cha promote je sikir mi yadit bo cha general Paul nang majok the kwanyala chief of defense force karam kel mi chin Nuer ba cha ka yar ke cha kan nagre wi ka nasir ngai ko ni chite ton Paul nang jen ram cha use along a kir she Nuer na chemically jana cheke bo kanasar cheke bo ka fan gak so ramadan to ti dial gwasme mugi kone kanero de ti cha promote ya kirme yadit do badana ko ka promote ke je bana ngaje no ke ti cha connect kirme yadit angu jaga garme ko ba kwernyam ko be jele la ba garme jaga la kwere rode kan dia cheke lat gwat kel ko gor ko ba Nuer be kule nak so na me gwejen wo rewarding kata dana chicken wari kan ganna ka jere you can nasir no angu muku kir ko ne dang rawde ti ko la jako baga promote ka ngai je ne de ti cha ka kunna kata dana chana liu ka je ka nasir why angu lel na maka jema na me tijba mu de ka ne dia ko ne de shinanak ki ne de shana cha ka yar cha ka nak so it mean that lanak du ka Nuer da ja promote kirmi yadi Nuer mi china me tama ngai kana gwanu na me a declaration of war by the way wo cha kor cha jong wo kin mi yadi ne dangro ti chin Nuer na ka ba kan del kwan ka deputy can appoint the chief of
defense kan dangro ne de shana na ne ka pai diok pai ngwan ben ka jan pa da ko ken ka cha lu nyoko mu kwa promote ntama akir mi yadi nyo jeno ne de ti cha kol cha jongo akir gwan mi Dr. Machar ja re which ka Juba ku ro le defend ka special court ano mangai ka no me political mi sharial ka akir mi yadi ala kira ja kana military da ko ba bom ne ka ja ko ba bom no kan ne ti kan ne cha gwanyo no chikan na chikan nganak rai wai kana sir and yet tera ma cha ti ka kami yan guyena no a kon chi paru jin wona na kan wunda ti ati shanen tama kan wunten kontin yan ka Dr. Machar ka tidia kan ne kon na kan nuari kan ne kontin cha panal charge destroyed again and yet cha ka promote a kumikir mi yadid. What do you think? Gweje de and mishit kana me so yen Dr. Machar mo ko la right tin tama bana ngaje gwano te dialde cha ko na ka kirmi yadi ko jen gore jen wo be kume be je yar or de che je yar ko gin mo kwanyene ne gudin kon te kel ke ji buga mo ka power kan ni ko ngai ko no chikan wuci kan yar and still ba ku ko promote ba kan ngaje jen wo lo ke o shi wor che je declare jen lot keno so kirmi yadi che wundang ro ti che ka promote che ma ngai ko na en wo jen Paul nang January ka tuk kong chura lebo cha nyok mi ko ka use so ne te ni ka te lat ka rodien wona ko reng Machar no chok na rai ko cha je de luin wa dan cha yin ten de na kula te jino na an do badan yin ka reng Machar mi cha ko na ka ne te cha nyok lo kwar ka menen tam ne dang ro ti ko ne gwa de dan cha ka kwan charam le la governor cha ka kwan la chief of defense me ba je kul wuch right now you konti dial chana ngach. Okay, so can it konti katit ko nakadwore janta dan le road. What do you think? Ngumi gwiji ka promotion mishir kana mene bana shi hongwa da ma en biya ta mal badde mudodian bye bye.